gaur goizeko bi pelikulak zinema eraikitzen saierako hautatuak izan ziren 14 eta 15 ekitaldietan. Aurtengoan Zabaltegi saian lehiatzen du lehenengoak. Haurdun eta aurra izateko zorian dagoen emakume frantziarrak eta gizonzar bohemioak topo egingo dute eta beraiei gertatuko zaizkien bitxikeriak kontatuko dizkigute. 77 Doronship izenburuaren esanahia ere argitzear dago, ikusiko dugu jarraian. Bigarren pelikula Horizontes Latinosekoa izango da, eta emaztea eta seme-alabengana hurbiltzeko debekua jasoko duen Santiagoren bizitzak emango duen bira kontatuko digu. Myself today for second life replay. I killed myself today. Azkenik jakin dugu izenburuaren zentzua. Zuzendariak kontatu digu berak ezagutu zuela emakume zar bat tarteka burua joten zitzaionean Doronship errepikatzen zuena. Hortaz, pelikulako pertsonaiak ere bere bizitzan bakardadea sentitzen duenean eta ihes egin nahi duenean 77 aldiz errepikatzen du Doronship. Pelikula osoak oro har badu kutsu surrealista eta zuzendariak trebezi handiz psikoanalizatzen ditu bi pertsonai nagusiak. Nire ustez, hau da pelikula. ¿Qué? People in the subway door when I dropped my bag from the porno store. Too many eyes on the floor next to my shivering pink whore. There was a dog voice saying how I closed the door when I was thrown in and out on the floor. Collecting my shopping around, feeling a bit twisted around, yeah. I got out of the train on my hands and knees, looking up to find female police smashing my face with a God's laughter. Who can make time go faster? My Jende askok egin du alde pelikulatik, eta niri pertsonalki ez dit ezer transmititu. Eraz, atzoko txinatarrari baina balorazio okerrago egin diot. Baionako novelagile Xabi Moliaren opera prima ikusiko dugu jarraian, kartelak eta sinopsiak itxura erabat dramatiko eta gordina zuten. Kontatuko dizuegu jarraian. Gueule. Ta gueule! Quoi?
vous foutez là? C'est parce que j'ai mon lit qui s'est cassé en plein dans mon sommeil. Eh ben, vous dormez par terre et vous faites vos travaux demain. Si vous voulez, les 3 heures du matin, là. Ouais, je sais, mais c'est parce que j'ai un entretien demain, je voulais essayer de bien dormir. Un entretien pourquoi? Pour un travail, dans la communication. Non. Moi, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de jouer avec la catégorie loisirs. Tu vois, en mettant quelque chose un peu hors du commun, comme ça tu sors du lot. Ah ouais, par exemple, tir à l'arc, puis ensuite tu brodes. Ouais, moi, ils m'ont dit pareil. Hein. Bah, du coup, j'ai mis tir à l'arc. J'ai mis marche à pied et kabuki. Hein? C'est du théâtre japonais. Ah ouais, non, je vois ce que c'est. Et ça a marché? Ben... J'attends deux réponses, là. Enfin, une, surtout. Vraiment importante. Oui, non, kabuki, ça fait compliqué, mais en même temps, c'est très beau. C'est vrai, tu trouves? Oui, je sais pas, sur un CV, tu vois marqué kabuki, tu te dis... bon, ben, là, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Tir à l'arc, c'est bien aussi, hein. Ça fait sportif, mais intelligent. En atteignant le but, on a manqué tout le reste. Pardon? C'est un proverbe zen. Avant, j'essayais de le placer à chaque fois qu'on posait une question sur le tir à l'arc, mais en fait, je suis pas sûr que ça donne l'image du type qui veut réussir. En atteignant le but... On a manqué tout le reste. Ouais. C'est un peu ambigu. Je veux dire, pour un entretien. Mon cousin aussi m'a donné un proverbe pour les entretiens, mais bon, j'ose pas encore. 7 fois à terre, 8 fois debout. 7 fois à terre, 8 fois debout. Ouais. Ah, ça fait la fille qui veut réussir, ça. Ça fait aussi la fille qui se casse souvent la gueule. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2004? Ça n'apparaît nulle part sur votre CV. Huit fois debut pelikulan, gure azalean ez bada ere oso hurbiletik bizi dugun drama erakutsi digu zuzendari euskaldunak. Protagonista langabezian gelituko da, eta lanaz gain etxea ere galduko du, eta diruz gaizki biliko da, semearen ardura hartzeko eta senarroiaren etxean utziko du. Gainera, bakardadeari aurre egin beharko dio, eta hartarako langabezia pairatzen duen beste norbait ere aurkituko du. Beraz, elkarrekin egingo diote aurre egoerari, baina nekez egingo dute. Edo nola, zuzendari euskaldunak esperantzaz eta humorez kontatu digu historioa. Gaur goiz amaitu dugu pelikulekin, eta nik bezala epaimaiko kide askok egunkari hartu eta programari so egin diogu. Hemen kritikak irakur ditzazkegu, baita solasaldien ordutegiak ere, eta egunkariaz gain badugu programa ere. Bertan pelikula guztien sinopsiak eta informazio dexente topatu dezakegu. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep